To je važno, braćo i sestre, da se pred silinom tajne ovaploćenja smirimo. To je svoje mjesto da nađe. Bez naglih poteza, bez suvišnih upinjanja, bolesnih ambicija, znate, tog usavršavanja, tog rada na sebi. Jer, vidite, to je urođena ljudska potreba, to je potreba ljudske prirode za usavršavanje ili za savršenstvo. Čovjek ima potrebu za savršenstvo. Pa i ovako kad su obične stvari, pa nećemo da pratimo nekakve mediokritete, razumijete? Nego gledamo ono što je najbolje. Pratimo ono što je najbolje. Neće niko da prati uživo nekakav regionalni fudbal, razumijete? Naravno, to ima na tribinama, to su majke, očevi, rođaci, kumovi, oni svi, znate, onako, iz emocije pa idu. Nećemo uživo pratiti nekakvu regionalnu ligu u fudbalu. Ili tenis ovdje na slovenskoj plaži. Nego ako je do toga, onda gledamo najbolje. Sad svako u domenu svojega interesovanja, ali prati se najbolje. Znači, težimo za savršenstvom. Za savršenstvom. Jer ljudska priroda to ima usađenu u sebi. Potrebu da se usavršava. Znate. I da bude savršeno. Ali to je nemoguće. Jer mi smo pali. Na tom ispitu đavo nas je prevlastio. Ajmo malo nazad. Znate. Pa je rekao, ako prekršimo Božji blagoslov, da ćemo se usavršiti. Da je taj Božji zabran zapravo dati iz nekakve zavisti Božije, da ne bismo mi sami postali bogovi, razumijete? Pa okusite pa ćete postati vi savršeni kao Bog. I onda znate kako smo se lijepo usavršili, posle su krokodili bili bogovi za nas. Evo i danas se klanjamo, razumijete, majmunima, žabama, demonima. To je čitava ona istorija pada, čemu se sve nismo poklonili. I evo danas, mada smo izašli iz tog perioda humanizma, kad smo se klanjali čovjeku, čovjek je mjerilo, sad smo ušli u zonu najavljenu, davno prorečenu zonu otvorenog okultizma i demonopoklonjenja, koje će biti krunisano i pojavom, po Božjem dopuštenju, naravno pojavom i samoga Antihrista, da uzme svoj brst i da pokupi svoj plijen u jednom sakralnom ambijentu poklonjenja. Vidi se i sad, mnogi satanski kultovi su zauzeli ozbiljno mjesto, imaju mnogo poklonika kroz sve te, da kažemo, medijumske kanale, da sad sve ne nabrajamo, mada možemo ukratko reći da sve ono što nije osveštano Božjim blagoslovom i svetotrojičnim pečatom, to nije Božje. Koliko god bi neko htio, ali pečat je pečat istiniti je pečat istiniti. Ima i falsifikovanih, ali oni ne mogu da prođu test istine i pravednog suda Božjeg. Nije pametno spremati se za granični prelaz iz vremenog u vječni život sa falsifikovanim dokumentima i lažnim pečatima. To je vrlo opasno.